Transport Malta li taqa' taħt ir-responsabilità politika tal-Ministru Austin Gatt, illi qed jikkordina l-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista, trid tneħħi l-billboards tal-Partit Laburista mit-toroq Maltin. Il-Gvern ta' Gonzi PN mhux jħossu komdu bil-mod effettiv illi bih il-Partit Laburista qed juża l-billboards biex iwassal il-messaġġ politiku tiegħu u biex joħnoq kull forma ta' kritika qed juża lil Transport Malta biex iżomm milli jkun hemm dan it-tip ta' kritika fit-toroq Maltin u Għawxin. Fid-dawl ta' dan il-Partit Laburista ressaq mandat quddiem il-Premawla tal-Qorti Ċivili. F'dan il-mandat Dr. Stefan Zrinzo Zoppardi u Dr. Lidja Bela f'isem il-Partit Laburista qed jitolbu lil qorti tordna lil Transport Malta biex ma tneħħix il-billboards mit-toroq għaliex huwa dritt fundamentali tal-Partit Laburista li jwassal il-messaġġ tiegħu. Dan id-dritt huwa mniżżel fil-Kostituzzjoni ta' Malta u fil-Konvenzjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem. Il-Partit Laburista qed isostni wkoll li l-billboards li Transport Malta trid tneħħi ma jinstabux fuq proprjetà illi jew taħt ir-responsabilità tal-awtorità u mhumiex imwaħħlin fit-triq jew fuq bankina. Għalhekk kwalinkwe ordni, direttiva jew regolament maħruġ minn Transport Malta f'dan is-sens ser ikun qed iwassal biex iċaħħad lill-Partit Laburista mid-drittijiet fundamentali tiegħu inkluż dak ta' espressjoni ħielsa. Il-Partit Laburista żied li għalhekk dawn id-direttivi huma illegali u jmorru kontra l-Kostituzzjoni u l-Konvenzjoni Ewropea. Il-mandat kien iffirmat mill-avukati Paul Lija u Alessandro Lija.